Nasi yang dulu kan? Makan guys. Sumpah guys. Nikmat guys. Nikmat banget, guys. Serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Menu kita hari ini nih guys. Ada ceker lunak guys. Ceker lunak. Ada bakso mercon Bakso juga merconnya guys. guys. Oke nih guys. Oke. Kita sebelum makan berdoa dulu guys. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Ayo kita cobain. Oke guys, langsung aja guys. Pakai tangan aja nih guys. Bismillahirrahmanirrahim. Cekernya guys. Masih ngebul guys. Wow. Mantap nih guys. Langsung bersih guys. Mantap. Mantap guys. Langsung rontok guys. Daging kamunya langsung rontok guys. Lunak kan? Lunak tadi guys. Sekarang kita cobain baksonya ya. Baksonya guys. Mantap deh. Nih guys. Nasi yang dulu kan? Makan guys. Mantap guys. Sumpah guys. Nikmat Nikmat guys. banget guys. Serius. Wow, ada yang ngiler guys. Depan pintu guys. Waduh, nggak puas sendiri guys, beneran. 3 kilo juga sendirian habis ini guys. Habiskan. Habis pasti nih guys.
baksonya. Yuk. Sampai bersih ya. Terus guys, Masih guys, suapan terakhir untuk kalian guys. Mantap guys. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke.